سلام مرحبا أبزا فيديو زياد مانتاي كنمهارينا exercise كنقبرينا نتي استمهارنا يو subject pronoun and تاي تمهيرنا subject pronoun and object pronoun تمهيرنا نيرنا كندسمن تقبال كندسمن مالتي بحاجيرو كندسم كنبل كلنا نتي subject pronoun هنا كندسم نقوله نتي object pronoun ما تقبال كندسم مالتي أنا أسمرا كخيدي كنقول كلنا بزا ملء حسابات زيا أنا أسمرا كخيدي أنا انتهي بزيا subject pronoun object pronoun قلنا لنا دي بزي يبلنا أنا أسمرا كخيدي إتي شكور نأخا وسدو أبزي subject pronoun يبلنا object pronoun قلنا لنا أخا تمهيرنا نيرنا نا أخا زي كونه نا أخا خمس بالدما أزخا خيركم نير سلازي أخا أنت يابزيا أخا object pronoun اتشكر نا أخا بسردو الساتوم مهروك اسيموم أبزيا دما زي أنت يا زيا subject pronoun يا الساتوم قبل كله الساتوم subject pronoun يو مهروك اسيموم object pronoun جن يبلنا نابزي اتبع راي ناب آتوم وسردو اتبع راي ناب آتوم وسردو أبزي دما demonstrative pronoun دا أمبر subject pronoun يبلنا هجي تم subject pronoun سنولهم كان بعال أنا سخا سخي سخاتكم سخاتكن نحنا زعم ساسوليوم أبزي يلن آتوم جنا لا تنابزي ناب آتوم زم مالتي اتبع راي ناب آتوم وسردو ناب آتوم تو زم يبلا الله خبزي زم object pronoun okay زياد ما سخا تمهرايخا سخا كل كل خدمة you subject خونا الله subject pronoun تمهرايخا objective pronoun يبلا نابزي object pronoun يبلا سخاتكم انجرا بلعو سخاتكم دما انتايو subject pronoun object pronoun جن يبلان سخاتكم اتتراس نأخم وسدوا سخم سوري سخاتكم إليه سخم قبل كله حجي أبزيا نحدا عبي سبايا دزارب زلخو be careful it's not plural icon and singular سخم is subject pronoun جن ناي كبريو سخم اتتراس نأخم وسدوا وينتتراس سخم نتتراس نعهم سدو ويتتراس نعهم سدو أخم be careful زياد ما ن تايلوكم it's a word رؤسو زخالك قاليو بين ونصحفو لنا نأخم وسدو أخم is object pronoun سخم is subject pronoun كندسم تقبل كندسم سخاتكم اتتراس نأخاتكم وسدوتا أبزي أدما رايوا أبزي أنت إليه السخم اتتراس نعاهم وينعاهم وسدوا إزبل زي أسي وسدوا نحاد سبيانا نعاهم وسدوا زغن بزحات يوم سخاتكم إزبل كم زي بلعوتا ستيتا نبلو مالتي سخاتكم إليه اتتراس نأخاتكم وسدوتا إزبل وسدوا أيبلني سخاتكم ترايله سخم تايله وسدوا زبل سخاتكم وسدوا تا زي تمهيرنا هنا I'm sure كتذكروا تسفاي قبر أبزي دما السن اتستتا نعن جزيئنا لن تن عباي سبيتي نخال عباي سبيتي مالتي نعن قبل كله نعاتن يبلكم نأتن دي كونسي السن اتستتا نأن جزيئنا لن نتن عباي سبيتي مالتي كلتي أنا عبيتي أنستين زي so this is subject pronoun and this one is object pronoun أبزياد ما رايوا الساتن نتوم ستاتات نعاتن جزيئن علاتن be careful أبزي
subject verb agreement ድማ subject verb agreement ድማ ክንሕሉ ኣለና እሳተን ስለ ዝበልኩ እሰን ኣይበልኩን ኣብዚ እሰን እቲ ሰተታ ንዕን ገዚአን ኣለን ኢና ገዚአን ኣለን ራያ እዚኣ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ተኮይነን ገዚአን ኣለን ንብዙሓት ግን ገዚአን ኣላተን ኢና ንብል ንኣላተን ገዚአን ኣላተን እዚኣ usually እንታይ ንገብራ ንኣ ዘላ ና ጌርና ንፅሕፋ ኢና ገዚአን ኣላተን ኢና ንብል ከምዚ ኢና ንብል እዚ ምናልባት ክንሕፅሮ ተደሊና ክንሕፅሮ ንኽእል ኢና ገዚአን ንኣ ዘሎ ና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከምዚ ገዚአን ኣላተን ከምዚ ክንገብራ ንኽእል ኢና ግን እቲ ኩሉ ግዜ ንጹር ክኾነልና ገዚአን ኢልና ኣላተን ገዚአን ኣላተን ከምዚ ኢና ንገብሮ so this is subject pronoun and this one is object pronoun እቲ ፀብሒ ንኣኽን ውሰደኦ ዝማዝሪ ንሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ እቲ ፀብሒ ንኣኽን ይብለና ኣለኹ ንብዙሓት ኣይኮነን ንኣኽን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ እንታይ ኢለኩም ንኣኽን ጌርና ኢና ነንብቦ ከምኡ ዓይነት ልምዲ ኣጥሪና ፀኒሕና ግን ክንእርሞ ከም ዘለና እግረ መገደይ ከዘኻኽር ደሊ ምክንያቱ ኣኽን እምበር ኣኽን ኣይኮናን እቲ ተወራራሲ ስለ ዝኾነ ኣን እቲ ናብ ዓንዳ ወሰድናዮ ስለዚ እቲ ፀብሒ ንኣኽን ውሰዶ እቲ ፒሮ ንኣኣ ሃባ ንኣኣ ንሕና ግን እንታይ ኢና ንብል ንኣኣ ሃባ ኢና ንብል ኣኣ እንታይ እዩ ኣኣ is object pronoun ኣብዚ object pronoun ድኾን ዘሎ in fact ሓንቲ ኣያ ኦኬ ክልተ ኣኣ ኣይኮነትን እዚኣ ስለ ተጠቐምና ንውስኸላ እምበር ሓንቲ ኣያ ክትከውን ዘለዋ ከምዚያ ማለት እዩ ኣተን ነራ ግን ንድሕር ወሲኽናሉ ነቲ third person ኩሉ ግዜ ንውስኸሉ ኣብዚኣ ድማ እሱ ነቲ መፅሓፍ ንዕኡ ወሲድዎ እያ እንታይ ኢለኩም እያ ነራ ግን እንተ ደኣ እቲና ብቕድሚት ድማ ንውስኸሉ ንደግሞ ነቲ ቃል ነቲ ፊደል ሶሪ ኣኣ ራይዎ እዚ ኣኣ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ከምቲ ዝመሃርኩኹም ዓዓ እንዳበልና ኢና ነንብቦ ንዓኣተን ንብል ንዓኽን ንብል ኣብዚ ንዓኣ ንብል ኣብዚ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ኣለና እሱ is subject pronoun and is becoming object pronoun ኣነ ነቲ ክዳን ንዓይ ወሲደዮ ንዓይ ኢና ንብል እዚ ኣይ this is object pronoun and that one is subject pronoun እተን ሰበይቲ ነቲ ቡን ንዕአን ወሲደንኦ ንዕአን is object pronoun subject pronoun ግን የብልና ናብዚ እተን ሰበይቲ ክብል ከለኹ demonstrative pronoun እዚ ድማ ኣቦይ ቀሺ ነቲ ኣልባስ ንኦም ወሲዶሞ so be careful እዚ ኦም ንንድሕራላ እዚኣ እታ ናይ መጀመርታ ቫውል ትድገም እያ ኦም እዩ ግን እቲ እንታይ ዝበሃል ኦም ኤን ኣይ ኤንኮና ዝግበአን ተን ኦብጀክቲቭ ፕሮናውንስ ግን ኩሉ ግዜ ንንድሕር ኣሎ እዚ ኩሉ ግዜ እዚኣ ኩለን እተን ቫውል ይድገማ ኢልናየን ንዕኡ ሂብዎ ወይ በቲ ኣዘራርባና ልሙድ ኣዘራርባ ንዕኡ ሂብዎ እዚ ድማ ንዓይ ወሲደዮ በቲ ልሙድ ማለት በቲ ንሕና ዝለመድናዮ ማለት እዩ ቁኑዕ ማለት ዘይኮነሲ ዝለመድናዮ ንዕአን ደሎ ንዕአን ወሲደንኦ ንብል ንዕኦም ወሲደምዎ ንብል ነዚ ድማ so remember that this is object pronoun ዘን ብቀይሕ ሓስሚረለን ኣድሚቐለን ዘለኹ ኩለን object pronouns እየን እተን ብሓምላይ ሕብሪ ገይረ ኣድሚቐየን ዘለኹ ድማ እንታይን subject pronouns ታይለኩም ከምዚ ክንድስም ማለት እዩ object pronoun ድማ ተቐባል ክንድስም እዩ እሞ ቪድዮና ዝወዲና ያለና ብዝተረፈ ሰናይ ተጥዕሙ ንዓኻትኩም see you on my next video and bye for now.